Sanibona bafowethu. Ndiyathemba ukuthi niyaphila guys, ndiyathemba ukuthi niyaphila namhlanje ekseni. Ndithi sanibonani bafowethu, sanibonani. Nizokhumbula ukuthi last bendenze i-video ndithi nisiza lo baba lona. So benifuna ukumgodusa ke ebantwini abangayi-understand i-video ukuthi benithinde nzani. Benithi nifuna ukumgodusa apha. Ngubaba nje ndiyendambona ephakini. So ndidlela ilunch nami ndirelaxile ephakini. So bendirelaxile ndambona elele nje kabuhlungu lo tata lona. So ndathi no, khawuthi ndimsize nje. Kwavuka into ukuthi khawuthi ndimsize. So isikhathi esininzi mina ndiyazimamela ukuthi umzimba wami uthini sometimes. So bafowethu kukhona la ndifuna ukuya khona. So kusho ukuthi lo baba lona benithi ndiyamsiza ngwaseLesotho. So kwasho khona ukuthi ne-community emva nje ukuthi ndimnikeze igrosa i-community yaseCarletonville ndifuna ukubonga kakhulu ukuba mhlambi ukhona waseCarletonville mhlambi uzoyibona le video lena. Ndifuna ukubonga kakhulu eCarletonville Oberholzer indawo yakhona. Kuba le video nizoyiposta bafowethu. Ngifuna ubabonga nje kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi bamgoduse lo tata lo, because benithi ndiyamgodusa ukuthi ahamba eLesotho angahlali ephakini. So kwasho khona i-community ukuthi akuzuphela ndisho ne-hours ngaphi i-community yadibanisa imali yamgodusa. So today I'm going out bafowethu ukuyonikeza impahla abantu abahlala estradini plus nokubagodusa abafuna ukugoduka. So I'm going out for into efana neyo ndinguSimba, kunamuntu ondixhasileyo and futhi not ukuthi mhlawumbi ndizenza ngcono. Ikhona into endiyazi ukuthi endiyi-creator komunye umntana, ikhona into endiyi-creator komunye umuntu ukuthi naye angathi xa ebajonga asabe ababone njengetsotsi, kodwa makathi mekebona abantu abafana naba azi ukuthi ubona abantu and futhi aba-respect isifiso sami. Kuba nabo bangabantu, qha ukubethwa zinkinga nokuba khona kwento okuthiwa ubuthakathi ke kuthi thina sesikhulile ke esi-understandayo ukuthi kunento okuthiwa ubuthakathi kuyakudonsela ukuthi ufikele kule life lena. So kubalulekile ukubasiza bafowethu abantu abafana naba. Kubalulekile ukubasiza kakhulu kuba xa ubasiza awukhululi bona kuphela, ukhulula namadlozi wabo ebeboshiwe. Kuba idlozi liyeza lithi kwesinye isikhathi lithi lizomsiza umuntu ofana nalo, okanye nawe lithi lizokusiza, kodwa xa ngaba lisetyenziwe lothi xa selifikile kuwe selikufishane seselikuwe lishintshe idlozi likujikele. So zizinto ezenzakalayo ke into ezifana nezi. So bafowethu namhlanje ndifuna unibonisa enye into ukuthi abantu bandenzani ndinguSimba. Ndifuna ukunibonisa enye into. Kunale video le benike ndayiposta lena. Kunale video benike ndayiposta. Andazi man, abantu abaninzi banibhalela. Abantu abaninzi banibhalela ngizonibonisa i-message zabo. Kungekho kudala bafowethu. Abantu banidraga, abantu bathetha into ezininzi ngale video le. Abakhomenti cha. Ndicabanga ukuthi banamahloni nani, okanye mhlawumbe banamahloni ngalamahloni esingaziyo ukuthi ngamahloni antoni. Abantu banithuka ke bafowethu ke ngale video lena. Abanye bashaya ngathi bayancoma, but I know ukuthi akho mnandi.
because of uSimba uvolunteer ukukhipha 150,000. So sekumele ke mina ndifela amatyala ukuthi umuntu odinga imali nje makazoboleka apha kwaSimba. Umuntu ofuna imali makaze azocela apha kwaSimba. Kusho ukuthi nje kune ATM eloko nje ithetha ko TikTok ehamba izibiza ngomkhulu ngendlela abantu abathetha ngazo, thetha into ezithethwa ngabantu kwi WhatsApp yami because inamba zami zipublic. Nikhumbule bafowethu ukuthi anyone ofuna ukuthola inamba yami uyayithola. Ngisho noba singababini singabathathu kodwa anyone ofuna uyithola inamba yami uyayithola. Abantu banithuka guys. Zonibonisa ezi messages but ngizoba protector because of and believe ukuthi bangabantwana bami kwelinye side. Ngonga understand ipower yami nokucabanga ukuthi xa ndilapha nisuke nizojoke okanye nisuke ndiyijoke. Cha, andiyojoke, ndingabamangaza kakhulu. Ingakho iziprofetho zami zonke iziprofetho zami zisenzeka, ndiprofetha izinto futhi endaziyo ukuthi ndisho nabantu babathembileyo abakwazi kuzenza because of lento le isegazini bafowethu. Okay, so abantu bafowethu bakhala ngendlela esisimanga lana ukuthi abanye bathi nifuna imali ezininzi mina ndikhiphe imali ezincane. Bafowethu apha ndisacrifice 150,000 150,000 owasekhaya, not 250,000 owasemzini. Yabona, those people andihlangananga nabo, oThabo Bester andibazi, but ndigaranta ukuthi as long ndisaphila, as long le power ikhona, ngenxa yokwazi ipower yami ingakho ndishallenge ngo-150,000. 150,000 siyazi ukuthi sonke eSouth Africa uyayishintsha impilo yomuntu. Ingakho nisacrifice ngo-150,000. Ungawakho 10 room ngo-150,000. Kakhulu uma kwendawo ezasemakhaya. Ungekho kwendawo zasema-suburb what. Uyabona? 150,000 uyayithenga imoto okanye uthenge imoto, not imoto eyi-1. So into endivisa kabuhlungu ukuthi abantu bacabanga ukuthi le mali lena mina ndidlala ngemali. Into endivisa kabuhlungu ukuthi mina xa ndikhipha 150 wasemzini nami, 150 wasekhaya emzini nami, umuntu acabanga ukuthi mhlawumbe okanye ndizodlala ngemali okanye ndiyame ndiphisa ngemali. Cha bafowethu, into endiyenzayo ndiyayazi. Into endiyenzayo ndiyayazi. So ngokuthi mina ndazi ipower yami, ndifuna ukuthinta nalo muntu lona othi yena akanandaba. Siyazi ukuthi wonke umuntu bafowethu uyayifuna imali emhlabeni. Siyazi wonke umuntu uyayidinga, ndisho mina self ndiyayidinga imali. Ingakho ndibeke that 1.5 million lapha ezantsi ukuthi bona xa bengani-challenge ngecase enzima ukufana nale kaThabo Bester, xa bengani-challenge ngale case le, uThabo Bester ningabakhipha futhi ningabakhipha even noNandipha xa kucaca ukuthi manikhiphe noThabo Bester. Bangaphuma nje clean bafowethu, hayi ukuthi bevele bezophuma. Ndiqala ukuthetha last year emntwini ofika manje. Ndiqala ukuthetha nge-9 zika-October last year. October mephela uNovember uNandipha wabe-aphila around October. Uyigugulu uzoyifumana. uNandipha wabe-aphila uNandipha October November. And ndathetha ukuthi uNandipha ngeke aphume because of into endiyenze kungizwe andisazuyenza kwabanye. And uNandipha nyani wa-appeal yakhe yafaila. You understand? Yafail appeal yakhe. Manje nisathetha na last year October nge-9 bendisathetha emntwini ongenandlebe ukuthi mina ndingabakhipha bafethu ngompondo hlanjiwe clean, bangaphuma. Ukuthi baphume nge-appeal baphume ngantoni, kodwa bangaphuma at the end. Ngaphandle ukuthi ba-escape benze lento beyenziwe nguThabo Bester, bangaphuma nje kakuhle bekhululwa ngumatye nje kakuhle clean. Yabo,
ngalo 1.5 million ukuthi case ithini and ifamous kanjani okanye imedia ithini okwakuthetha into uyabona. So ngokwepower yami andithi mina bazophuma ndibonisa ipower yami ukuthi ingenzani la kuthiwa khona ngeke kwenzeke yona iyakwazi ukwenza, la khona kuthiwa kuvaliwe yona iyakwazi ukuvula. Ndifuna ukuthi ke ngiqoqa abantu engazi ukuthi endlebeni zabo kahle kahle kugcwala ntoni le mdaka abangafuna uyikhipha ukuthi bake bayi-understand indaba le case lena. Umuntu angathi xa ngijonga acabanga ukuthi ndidlala ngo-150. I know ukuthi ipower nayo ingakanani. I know ukuthi ipower nayo ingakanani. That's why ningazipressurize ukuthi kwesinye isikhathi like ungeva ukuthi uSimba mhlawumbe ukuthi uqolile. Ndiloko ngithini biza ama client ndiloko ngithini ngoba vele uNkulunkulu uyaniprovider ngendlela aniprovider ngayo. And indlela aniprovider ngayo umnisa nijabuliso kwamanje. Xa sendifuna more uzoninikeza more. So iyo lento ndisho abafowethu nisithi i-150,000 ndiyikhipha vele emzini nami, ndiyikhipha ekhaya ukuthi anyone ongakhipha uNandipha ndizomnikeza ntoni 150,000. Ngelakhi ke kulonyaka ophelileyo ngoDisemba inyanga zafona. Zifonile inyanga futhi bezininzi kakhulu. Bazokhumbula abantu benihoste nabo lo live lo. Bebekhona oKing Zoso bekugcwele bafowethu abantu bengabelieve ukuthi nizokhipha ulendo. Sorry kunabantu abanifonelayo lana. Abantu bengakholwa ukuthi ndizokhipha 150,000. So bafowuno zakwethu abantu beyizama ngapha nangapha abanye befuna nokuthi nithethe ukuthi kahle kahle le case kwenzakalani. Ndiyakhumbula ukuthi xa ngaba ndizoyibreak into yakhona ndiyibreaka ulive sowuzophela almost bese siqhube around 3 hours into bese siyiqhubile. Bese siqhube around 3 hours kwangona ndiyibreakayo ke ngokuthi okay kusho ukuthi indaba kaThabo Bester. I remember ukuthi mina I am a first person okuthetha ukuthi uThabo Bester uthwele and njengibethwele ngezilwane that ngizochallenge anyone even nakulo live lo challenge anyone ongathetha ukuthi uThabo Bester kwenzakaleni ngaphandle kwestory sokuthi azange anikeze izilwane zakhe into bezifuna. Mina ndiyazi ukuthi izilwane zakhe bezifunani, bezifuna ntoni esikhathi sini. Umuntu ongathi uzozama ukuxoka lana ngoku ngonithethayo athethe ukuthi uThabo Bester izilwane zakhe kunento bezifuna nizombuza ukuthi intoni nizombona ukuthi lixoki. Akekho eSouth Africa onamandla okukhipha uThabo Bester andifuna ukuniqhatha ngaphandle kwaSimba. Uyojikeleza umhlaba mntana sekhaya uyozubuya uze la. Indaba kangizwe zange yenzeke ngoba kuthiwa beyivele izokwenzeka. Azange indaba kangizwe yenzeke ngoba vele bekuthi izokwenzeka and asho nathi ndiyayistopha. Ansiso wayisiphukuphuku bafethu. uNkulunkulu unikeze isonka kulento. uNkulunkulu unikeze isonka eninzosidla. Ndizosidla isonka sakhona. Ndisho noba icase kabani amaninzi amacase asazovela afana nala ekunzima ukuthi inyanga ziwasolve. Yona nto ukuthi uSimba kuyayiphakamela ke le. That's why ndase sacrifice that 150,000 ndawubeka kwipublic ukuthi unganibophisa nokunibophisa mawufuna. Vele inyanga siyabona abafowethu abathandaza intoni abaprofeti bayabizwa because of sekunombutho eSouth Africa. Sekunombutho khona oquestiona inyanga and bazokuvalela abaprofeti oquestiona abaprofeti and bazokuvalela. I know ukuthi mntana garantani. I know ukuthi uThabo Bester azange enzeni exactly. I know ukuthi azange enzeni exactly. Abanye bazothi uThabo Bester vele uthwele akazi nokuthi uthwele ngantoni. Uzomkhipha kanjani umuntu ongazi nokuthi uthwele ngantoni. Kodwa nibongoza kwethu ngokuba ngompondo ohlanjiwe. Baphumelela ibala abafowethu befona bekwi-truck abanye. Ndaze ndathetha nami ndasho ukuthi andifuni umuntu ozothi ulendo ufona ngebanga lomuntu angamaziyo umuntu ocabanga ukuthi angamkhipha uThabo Bester.
andimfuni umuntu ozothi ukhona umuntu ngakithi okwazi ukukhipha uThabo Bester okanye ukhona umuntu ngasekhaya okwazi ukukhipha uThabo Bester. Ndifuna umuntu ozothi mna ndizomkhipha. So ireason eyo yokuthi ndibuye ngizothetha ko live abantu banithuka kwi-message ko WhatsApp ukuthi why ndikhiphe 150,000 ndidlala ngemali. Abanye bathi ndibasize entweni zabo zesikolo. Abantu bandibiza ngamagama ku WhatsApp bafethu andifuna ukuniqhatha because inamba zami all over i-account i-video zami ezinye like kwi-account yami iyazithola inamba zami. So ndithi nizoniripotela nje bafethu ukuthi abantu banokwenzani kwesinye isikhathi but ndiyabaxolela qha into endinayo le message lena xa ivela isisithabathaba inkulu ingaka. Into endina ngayo ezokwenza ukuthi ndike ningafocus kuyo kakhulu. I-message zabe ni-screenshotile but angeke nikwazi ukuthi ndiziveze ngoba zivela zinkulu zingafundeki. Zivela zinkulu zingafundeki. Yeah, bafowethu senzovala nje ulive. Lwabuza ukuthi ukhishelwana uThabo Bester. Kusamele ukhule mntana sekhaya. Inkinga uSimba manje sevela akhulume ngisho ne-secret manje kusamele ukhule. Futhi angeke ndizisole ngokumkhipha ukuba ukhona umuntu ongeza. Indaba ka-AKA isathethwe ndim kuphela eSouth Africa because of ipower abanayo kwindaba ka-AKA. Indaba ka-AKA bafowethu simbonile u-AKA ephakama wamlanda umuntu omdubule, wamlanda futhi bafowethu u-AKA efihlakela umuntu omdubule umuntu ombuleleyo. Wamthatha wambeka phezu kwetafile u-AKA. But kwasho khona ukuthi lo muntu lona vele usebenzisana nabantu abaphezulu. Ufuna ukubonga kakhulu kwa-MK bafowethu. Ndiyazi ukuthi zininzi izinto ezenzakalayo. Xa sibona nje ominister abafana naba bephuma ukuthi isithi abazitholi siyafisa nokuthi baphume. Eso sisifiso, it's just a wish ukuthi baphume because of ndiyazi izikandali vele. Uyabona? Wamthatha umuntu othumela ukuthi abulawe AKA wambeka phezu kwetafile. Bese mbeke phezu kwetafile uAKA wenzani? Kwasho khona lo muntu lona ukuthi cha yena angikavumele umuntu osedlulile emhlabeni. Wagijima ndathetha kwa TikTok ukuthi lo muntu lo ubalekile lo waya kwabanye abantu ukuthi uAKA yenzeni acinezeleke. No more stories from ku-AKA manje ezokumangaza. Azikho izitori ezizokumangaza abafowethu unless bangeza kuSimba. Unless ukuthi bangeza kuSimba. Abantu bake bayekela ubuntwana bokubuza ukuthi kanti wena siphi isigodlo sakho, kanti wena usebenza ngantoni, vele umthawu phathi. Kanti ke niyeke ubuphukuphuku bafowethu. uMoses azange benasigodlo, azange asebenzisa imithi ebeyisebenzisa njengomuntu obeselusa, ebesebenzisa imithi esetshenziswa noba ngubani njengomuntu obeselusa. But behind bekunoNkulunkulu, behind bekunepower. So bafowethu ndicela sike sishintsheni imiqondo guys. Senzovala nje ulive. Ke nifunde nangama comment kancane. Bafowethu bekufanele ukuthi nisho nakwigcaba brothers leno nishoyo ukuthi kanti nakhipho 800,000 kwababhalile apha ezantsi, nakhipho 800,000 ukuthi kubulawa AKA wonke. Xa ngaba futhi bayaphinda bengaboshwa, kusho ukuthi basafuna ukubulala futhi. Bekufanele banisho phaka kwigcaba brothers ontwe. Bhala noDoti la. Nibhalana noDoti la nethi nibhala into eserious, zonixelela mina. Aniqashwanga nguwe kule nto ndiyithethayo.
So zizinto ofuneka sizijonge ezibafowethu. Rise Africa nimqhelile. So zizinto ofuneka sizijonge ezi. Uyabona? So indaba ka-AKA ndimthanda kakhulu AKA. Indaba kaNandipha noBest abafowethu ndisayishallenge South Africa akekho. Ukuthi niyakholwa ukholwa sekuyindaba yakho mntana sekhaya. Sekuyindaba yakho. Owami uNkulunkulu uninikeza more than wena bozonikeza. Ndike ndibheke mina abantu besithi abantu siyasawubona Siphesihle Caba. Ndike ndibone abantu xa besithi xa singayi kuSimba uSimba uzohlupheka emadoda. Xa ungayi kuSimba uSimba uzohlupheka. Wami uNkulunkulu uniprovide more. Uniprovide more, undipha imoto, undipha yonke into. And uninikeza yonke into. Uyabona? So bendifisa ukuthi ndinibonise lama comment la. Bendifisa ukuthi ndinibonise lama comment abantu abanthukayo behind. Bendifisa ukuthi ndinibonise. So izinto zinjalo bafowethu bonke isikhathi senu guys. Anyone ofuna ukuthi let's say ongakwazi ukukhipha nangu 1.5 ndingamkhipha uThabo Bester. If you connected nabantu let's say connected nabantu bakulo Forbes abakulo lento abakulo Thabo Bester dibhidiswa lana nangama comment ezantsi akhuluma ngocaba. If you connected nabantu bakulo Bester ngicela ukuthi uba contact bafowethu ukuthi nikwazi ukubalungisela. Ake sivelana uSiphesihle uthi I wanna know about Caba Brothers. Ngingene late. Mongene late akunankinga mntana sekhaya. Akunankinga uzokhesha ulive zabo. Bafowethu siyabonga kakhulu. Nabantu futhi abathi let's say thina siba challenge indaba kaAKA ukuthi uAKA kube nejustice. Ni free bafowethu ukuthi let's say umuntu othi ufuna ukusiza ungayikhipha imali oyikhipha AKA or uthinde abantu bakulo AKA. Uyabona ungayikhipha imali oyikhiphayo or uthinde abantu bakulo AKA likwazi ukuthi nibasize. Uyabona? Siphesihle ndifuna ukusho nje silapha ku live ukhehla ngenze kubo recordile. Ngeke singathethi let's say ngecaba Brothers nendaba kaAKA nabantu abadubulo AKA ngesingathethi ngominister ovelayo kwicaba Brothers ovelayo kwicase kaAKA. Uzokhumbula ukuthi indaba kaAKA Siphesihle beyise court and xa ise court utata kaAKA zange alento athini aqhawula uminister. You understand? Ebemkwatele kakhulu. So into public angeke singathethi ngayo just because of kunabantu bakulo Nandipha kunabantu bakulo Bester kunabantu bakulo Caba. Ndifuna ukutshela mina Siphesihle ndunguSimba. You understand? Into public sithetha ngayo. Even nami ndithetha public ungathethwa ngami. You understand? So okwamanje Siphesihle ngamanye amazwi kusho ukuthi it's not ukuthi sithi ubani ubulele bani. Sithetha ilanguage ethethwaphi ethethwe court but if Siphesihle mina ndithethe nje nibe honest kungeza abantu bakulo AKA umuntu ombuleleyo ndingamkhipha. Ndifuna ukutshela yena Siphesihle wakacaba umuntu ombuleleyo AKA ndingamkhipha mina. You understand? Ngamkhipha ndimbeke nje libali South Africa yonke imazi mntana sekhaya. No matter kunama viewers amancinci la ndifuna ukutshela nje ndunguSimba. Akuthiwa lana okanye ubani ubulele bani cha eyonto impe engenasicoco eSiphesihle. Ngeke singakutsheli mfowethu. So yeah zizinto ekumele nizijonge ke ezike bafowethu ke. So sibhekile into ziyenzeka zininzi into zenzeke eSouth Africa guys. Apha guys andilwi namntu futhi andizange uzolwisa abantu. Impe engenasicoco, impe engenasicoco andiyilwi mina guys. Andiyilwi impe engenasicoco. Yabona. So yeah nenze sure bafethu ukuthi abantu abakulo Bester if unixhumene nabo because abantu ba connected
because of abantu ba connected ifuna ixhumene nabo nenze sure abantu bakulo bathi ngibani abakulo besta ukuthi bafowethu nizama ilento kuthiwa yintoni konje nizama ukuthi nibabonise le video lena ndiyazi ukuthi isename uphanda ibhudile ndathi ngumagodongwana but ngumagudumana uSiphesihle Gcaba uthi ngicela niyeke ukukhuluma ngezibongo zabantu budedengu hayi Gcaba hayi Siphesihle angeke mntaka baba ndiyabona noSimonzi pha usamangele ndisho ukuthi nabanye apha bamangele Siphesihle ningaku-invite noku-invite khehle unga-requesta unga-requesta mhlawumbe ubatshele ngcono but okwangosabhala kanje hayi angiqondi basikuva kahle uDudu naye uthi you mean you want to assist him to be out of jail I mean it Dudu I want to assist Thabo Bester and Nandipha to be out especially Nandipha especially uNandipha that's why I put that 1.5 ukuthi uNandipha be out Siphesihle uyasimangaza apho babona abantwana bekubhalela indaba ukuthi uyasimangaza khehla unga requesta mawufuna ukurequesta sikwazi ukuthi sikhulume nawe into thina public sizoyithetha Siphesihle asikhathali ukuthi ungwakwaMandela mhlawumbe ngokulo Queen Elizabeth or mhlawumbe uhlonishwe enye indlela wena sizoyithetha into public khehla and we have to ukuthi accept nongizwa apha last year ebengene ephuma etywila igama lakhe lithini besithetha ngaje emumbona sephezulu so wena if uyithatha ngemind yokuthi mhlawumbe kanye silwisa uGcaba sitrek uGcaba or sithini andibaza abanye ukuthi bathini mina nithethele lami side ingakho la niposte abantu bakulo best andiposta ngabani andiposta ngoGcaba you understand but wena mhlawumbe ngabe usicacisele ngcono sibone ukuthi sithini indaba ukuthi izipublic and Siphesihle angeke singathethi ngazo you understand ngeke singathethi ngazo khehla lama hayi ukuthi mhlawumbe kunomuntu esilwa naye or mhlawumbe ndiyakulwisa kwathini cha if bendikulwisa ngaba nithetha straight ngoba mina ndazi story sonke ukuthi ndikulwise ke ndithi you understand i-free country lena khehla lami yabo into public siyayithetha nabo Dr Matthew benze izinto la ko TikTok usayithetha futhi indaba yakhe azange besilwisa but into understand ngoba ndiyakhumbula xa niqala ukuthetha ngomacingwana baninqandile abanye omchuno but at the end bagcina benivuma ngakusasa you understand and banivuma most yabo manje sizothinda thina into public uyabona but ke akunankinga ke okho bafowethu senzovala live manje senzovala indaba nansi ile video lena engichukumisa because of ndithi no manike ndizonirepotela ukuthi kahle kahle kwenzakalani uyabona because of kuthiwa indoni konje ku WhatsApp ngithola iMessages ezininzi ngale video nje kuphela abantu abadifferent abantu banifuna imali abantu decent dati abanye banishwabulela ukuthi ndinikeze otsotsi 150,000 decent data you understand ndifuna ukukhipha otsotsi ndekunceda bona kwasha kwacima abantu ba depressed ile video bafowethu uyabona so lithi nje ngenzonixelela ukuthi kwenzakalana ukuthi noSathane ozifihlayo akavele libala ngoku you understand because of an understand mina ukuthi why abantu sebekwata kangaka sengathi ngoku andazi secret zabo bakwenzakalana you understand mina niposte le video lena ukuba ndifuna ukunceda abantu bakulo besta that's it ndizazi ukuthi ndine power yokunceda abantu bakulo besta andipostanga le video lena ukuthi mhlawumbe kanye nilahla ngemali kwathini lento iqale if unijonga kahle ndiposte nge9 ezika October 2023 and sashawu live wakhona boy kuyi4 hours sithetha ngale family lena uThabo Bester noNandipha uyabona 4 hours and ndayibeka iprice ukuthi kusuka nge9 until 31 ezika December 2023 ni understand so guys ithi ningamoshi ilanga lenu
Ngibonge kakhulu guys ukuthi nibe lapha nizova ukuthi kunabantu WhatsAppayo lana abandithethisa kakubi. Inamba zami zigcwele vele lana, you understand? So khona lapha kule nto kuthiwa yintoni ibhayo yami. But anyway guys, ngiyabonga kakhulu. Nibe nelanga elimnandi. uNkulunkulu anibusise bafowethu. Sixolisa kakhulu esithe sabanyathela singaqondanga. Futhi guys ngiyabonga nje isikhathi senu nje.